bivši predsjednik Republike Crne Gore, gospodin Moran Bulatović, želeo bi njega da zamolim da kaže nekoliko riječi. Dame i gospodo, dragi prijatelji, ja ne mogu nikada da odbijem Ženju Baranova kada me moli da nešto kažem, zato što davno u jednom prikazu je najbolje me opisao bivši premijer bivše države. I sad moja iskustva su toliko velika da sam ja svojevremeno, ali iskreno se izvinuo jednom novinaru iz Kanade što sam još uvijek živ, jer je nepristojno da toliko mnogo prođete, vidite i pamtite. Ja ću vas poštedjeti svih ostalih priča, pripremio sam malo duže sve skupa, ali da se razumijemo, potpuno se slažem sa ovim što je rekao Miroslav Lazarski. NATO je vojni savez. NATO ima smisao svoga postojanja samo da ratuje, prije ili kasnije, da ona puška što stoji kod Čehovih priča koja mora prije ili kasnije da opada. Vjerovatno zbog aktuelnih zbivanja, da ne trošim mnogo riječi, moguće da se desi da čak Crna Gora sada kao onako pod velikim i neposrednim pritiskom uđe u NATO. Moguće da se desi, ali da budemo realni. To je isto kao da odete u Četnike 1944. godine. Već se sve zna. Toliko su jasni procesi i toliko je jasno da vojni savez NATO nije nikakav dječji vrtić, nego je to jedna ozbiljna organizacija koja se veoma dugo priprema da dođe na ovaj prostor. Podsjetit ću vas, Milo Đukanović je 1998. godine došao na vlast zahvaljujući podršci NATO. To je bila po priznanju sopstvenom priznanju američkih autora. To je bila prva uspješno izvedena obojena revolucija. Pročitajmo što piše na američkim sajtovima. Zadatak gospodina Đukanovića jeste da u krajnjem napravi Crnu Goru kao antisrpsku državu i da je uvede u NATO. Ali nešto mu ne ide. Pogledajte, 1998. godine u sve moguće medijske pritiske ne ide. U Crnoj Gori dok sam ja bio na njenom čelu, bilo je potpuno nevažno pitanje izjašnjavanja da li je neko Srbin ili Crnogorac. U to doba je zvanični popis bilježio samo 8% Srba. Kada je Crna Gora postala antisrpska država u narednom popisu je bilo 32% Srba. To je rezultat jedne vladavine koja je tipično i duboko anti-crnogorska i na ovim prostorima je nevolja počela, tema je neutralnost. Pa mi smo bili neutralni, sjećate se. Bili smo nesvrstani, dok smo bili u velikoj državi. A kad je počeo problem? Pa onda kada je Rusija bila slaba i kada je bila bačena na koljena. Sjećam se kada smo gledali u ruskog ministra Andreja Kozirijeva kao u spasioca, kao u Boga koji dođe kod nas da nam pomogne da izbjegnemo rezolucije Savjeta bezbednosti. I volim to da podsjećam i da pričam. Ja označio tekst i molim ga kao brata u nevolji da mi pomogne. Pod crveno je ono što nikako ne mogu da prihvatim. Pod zeleno je ono što je benigno pa može da prođe. A žuto je onako ajde možemo da pregovaramo. A meni Andrej Kozirijev kaže da li vi znate engleski jezik? Da, razumijem šta je napisano. Pa molim vas, nema ništa. Morate sve da ispunite što traže Amerikanci. A ako vam je lakše, recite da to mi, braća Rusi, tražimo od vas. To je bila ruska pomoć koja nam je bila neophodna. Zato se danas svi veselimo i radujemo povratku ruske moći i ruske snage. Istoričari su već odavno rekli jaka Rusija, stabilan Balkan. Slaba Rusija, haos na Balkanu. I zato završit ću na taj način da se radujem ovim svim aktivnostima koji jednostavno puštaju da se nešto normalno kaže na ovu temu. Znate, u Crnoj Gori, ako kažete da ste protiv NATO-a, zatvorena su vam sva vrata. To prosto proglasi vas maltene ludim. Ne možete da ostvarite kontakt ni sa jednom ambasadom. U Crnoj Gori se danas vodi protest ne za NATO ili protiv NATO, nego se vodi protest za to da se konačno može nakon svih ovih godina ustanoviti izborna volja građana Crne Gore. 80.000 upisanih birača u Crnoj Gori su nepostojeći, fiktivni birači. I svi znaju da je to tako. A sa 140.000 glasova dobijate vlast u Crnoj Gori. I onda, dok narod na ulicama viče Milo lopovo jer mu je dovde došlo, Milo kaže ja ću u NATO. Nema veze NATO sa tim. Dajte, pustite i ustanovite u Crnoj Gori. A siguran sam da će opozicija uspjeti da se izbori, jer onaj koji je bacio suzavac na nedužne ljude, jer su bili članovi moje porodice, taj koji je bacio suzavac tu cijenu mora da plati. Platio je već jednom onaj prethodni režim, nego je Milo i tada bio na strani vlasti u tom istom periodu. Dugo je ostalo i nikada ne bi ta vlast u Crnoj Gori opstala da iza nje snažno ne stoji Amerika i Njemačka, upravo zato da bi ta vlast bila antisrpska, a u krajnjoj suštini da bi postala i ostala anticrnogorska. Taj duboki problem će narod u Crnoj Gori
potpuno sam siguran konačno riješiti, a onda će se i vratiti mir i stabilnost na Balkanu. Postoji jednostavno rješenje. Svi pametni i slobodoljubivi ljudi u svijetu, uključujući i Njemačku, Ameriku i bilo šta drugo, kažu ukinite NATO. Ne treba nam NATO. NATO je imao smisla dok je postojao Varšavski pakt. I slušajte ljude koji su nekada živjeli i radili u tom NATO, koji su iskreno vjerovali da je to savez koji donosi dobrobit čovečanstvu. Razočarani, prepuni su ih sajtovi, pročitajmo njihova iskustva. Jednostavno je, ukinimo NATO i vratimo se onome što sad radi uspješno, veoma uspješno Rusija i Kina. Poštovanje međunarodnog prava, uvažavanju suvereniteta pojedinih zemalja, ali i pokazivanje mišica tamo gdje su mišice potrebne. Zahvaljujem se na vašoj pažnji.